Pinidak nitong Hill State Demand Council ahin pe nang itong kadwa phan yung herang kaya may phalo laso lang pen diligil ko kaya Khorsing Singnar Finance Secretary Hill State Demand Council lapen po kaya Nigong Rongham lawan kem Karbi Martyrs Association na President lapen kaya General Ronjit Kramsa Aisa alida lapen National VP alam dia bangke lapen po bangke LN Suba Luk Narayan Suba Deputy Chairman, ex-Deputy Chairman, Kalbengo Thomas Council. Pininang itu mapan kaduk kawat himno. Penangan media long iklan lo, tumi media lo. Je Salawar B, Laichan Ningleng, Ronjit Kramsa, Khorsing Singnar, dan Luk Narayan Suba alam itu mapan CPIML pen expel that paklang. Laso ke teglong pen ajok sing hili tu mapan ta puthot bathalo. Kuson si latuke expel that pula tengke paklang hai lomot laso puthak si alang litu mat puthot reply ki piye mas ne tu pini la daka bangke pherang ke mai nang litu an ke tha nelitung ki pu danji ke lasa laso bong pena bangke tumi nelitung BJP join don nelitung Bharatiya Janata Party lo itung join don ki join don pe laso bong pena bangke Laichan Ningleng abangke join don de Laichan Ningleng bangke BJP long join don de lo pen mong anta join don de lan lapen HSD sita nota dissolve jela sita CPIML lahin pen Robi Kumar Phangcho secretary in pen ki tua bangke Laichan Ningleng phangta expel elo kola dak BJP join on that posipo la sige pachu bai alam sila si ek nomor dak plan ek nomor doi nomor bangke wang thulo je la hai kadu koi neli tuma phang expel at la si koson se ka expel loma la bangke Arizona re Nelitung lahin pen abata alam lepan Hill State Demand Council pen nithom ple apang expel alo. Lapen alam li bangke CPIML a secretary ki choya pan bangke arai tawe. Athema Karbenglo Autonomous Council a CEM Tuliram Ronghang along pen abatai tangka kewan. Nelitung mina masin alam lepan nerlo aprang ke chikon pes pe aphir bangke Delhi pen Sombhuji Swadesh Bhattacharya CPIML founder a member alang ni tumbang si alang ni pan ahok alang citam loi pulo alang ni si cikrong ahok lo tu diram lo ma along pen poisa man de ama si Swadesh Bhattacharya Delhi pen kiwa ama party high command COD alang ni pan pulo so poisa dang li citam namo choderi pusi laso poisa ka citam dang anta kepa cobai deli tu maje po akai Khorsing Singnar pen protimai hipia pan sikit kipon sita hola daka bakela so poisa ke pidam de tangte tata violet CPIML Central Committee COD la so order anta bangke kroi kri lapen ke party CPIML lahin pe ke Central Committee pen pulo je Hills Party Committee Conference donang po lapen nang tumang bong chingwai thunai komat si secretary joy ma ta alang li phana bangke lake pipe dan nang po sita conference bang ta party hai he lasi Communist Party ke lake Marxism philosophy isi science ka believe a party lake living Marxism busi living Marxism a party a leader tuma bangke ningkan kre ini choret abangke conference abe pin abangke lake illegal lasi nitumahin beta it's Hills Party Committee piloma HSDC hin beta alam li phana bangke expel alam li tumke non se paklang expel putan hel tumke alam li phanke expel ab isiala apan ke isiala ma bangke la daka bangke la song hello jongsi alam li poisa ke ba wana tarik kuana ningkan kuana poisa pe kuang ma litung apor pe ta ko la sopot paklang tri jong segenang sot pulo dang pe lapen Hill State Demand Council non dissolve de pit Laichan Ningleng ap hanwa ke BJP long join je pin da BJP long join on that pu apata pata allegation ki wana ba ke kopena intention do ma nelitung arju twing tu asona party la sona assessment ki pithat pen ke nelitung bange kroi kre nelitung BJP gidon abang ke lason hello mon Karbiang long nelitung pelangan atau mantap pulo je ruling party atau malo Dr. Tuliram Ronghang CEM sar long poisa endam ten ako bhi poisa nomlok pe bhi income fit titia bang nelitung kroi kre lasi
BJP man chisong nang pulutang te itum kaduk kami isibat donang putan nilitung tam. Kongres a presiden sumrong hang along tan nilitung tam lo isibat do ye phan. Jai kathara long tan nilitung tam lo isibat asuk lem raw tan BJP phan chidan nang pusitai litung chingwai paganai. ASDC tum bentan litung chingwai lo ta kaduk ka bea song atum ta kroi kreda. Kopia posi kroi kreda. CPI mela tum ta. Kopia posi Bihar long ke. JDU, RJD, pen chenglok, lefty satu penangan chingrung pen si biluma ruling of tu pan cidam lo BJP apa. Lalu cidam pen penangan bangke success tu first hoda bangke une seta phir bangke alang itu pan wang tujuh pen si kirap pen bangke ruling atau pan pakre pen. Lalu ladak ke CPI mela tu pen kopi polo kroi kre lo kedam tang election ahod. Wala pilo bithum reng themalo. CPI mel a candidate men withdraw that abake bahariya prosno ke thile kopia potsi men withdraw that ma lapen ke ako APSL se phansi la tu ki pa yi po phansi la ke itu ke pa withdraw usi HPC Hills Party Committee CPI mel a secretary in pen pang dak lo ta ako hil pinuma APSL se tu ke Guwahati nang si press conference abang pen pulo je CPI mel atung poisa cuendan laso puthak pene clarification doma polai clarification abang dikinang sot betungka lasi pini netung BJP long macirap tun abang ke non karbiang long along isi new karbiang long order puliram long hang pen laso ke paklan lapen alang lika appeal do kado kawe song fanta autonomous state hangji pulotante ini tu kado kawe cingirapet pe itum hang na lapen ni aprangal jabi pusa alang lipu lapen alang lipu kidam tangahut party alang siya man ne angko sita alang lipan itum kado kowe ta theglom ja alang li ta jail kido chiklo yomira misi ekdin 2 pounds 1 day itum kado kowe ta recorded cing lapen areng kiso CRP thinglo autonomous state ke tumke nangi dak lene phang guli nanga boy puan kani je bang aso siam non siam lasi non ta langli dapu je autonomous state phang ek insita nitu a phijiro ile lapen meghalaya pen chenglok karbianglong gutai boundary laso notified government notified boundary 1951 ateng penabangke laso long le bangke ituke piluma rai convect nangji lapen madu aphan sita laswa long le abisi la dokong na ili tuma bangke madu phanta pipe kong hek pulotang te akol itung laswa 51 laswa 25 te pen kachi phalong je phana bangke itung ke bori vekpo lahai kaduk kawe alam pen si ili tum kaduk kawe chingwai lo la pen hill state demand council long kan il tum chingwai paka pen si ili tuma bangke rong along bethe charung dam lo trans atum pen il tum chingwai lo leader satu orang bok penditum interaction dulu langsung apa sih itu pakai BJP kidun tan nel tu mana BJP flag BJP bangsa nel tu mana nang beklo nel tu tak ko karbi dak bangke karbi national langsung interest pacu naik mesin nel tu karbi ama flag at poho nel tu anut tim apanta nel tu ke tilap including minister Suklo boydo sar apanta dil tu bangke karbi ma plapen al judun lasia tumi meeting dil tum BJP gijon lapen CPI na lahir dan dil tum phan bangke expel pu nasu ke paklang abangke lake angkur kabi tin Allah pusi dil tum bangke waidak dan pulo lapen ini press athingno nangli tum kaduk kabe phirang ke athingno ke tapachini lo laso delegation ke wana bangke lake baseless motivated lapen labangke itu ke no sat sikuri lo alang le phamke kan rel tu ke expel lo apra central committee alam CPIML atau mata mislead ka kuri its hills piluma party atau ke laso tu thaksi nali to pham pini dak media thing no nali to pham kadu ke pangdak dia pansi leli nali to pham chumi lo lasi lam ka sibal iningkan thom kebra thra 36 year dia tu opposition 36 year opposition nang mongke isia portion of the bangke ahok lo dia tu ke kacung thoi gali chong thoi the sita leader atu mopen pulo inut bang he ni leader atu non le del tu phan le lai chaning le join on depend da BJP ke join on that pulo pakla la sona leader tu yong si do lo pulo tangte la bangke jok che de la si la ka chong thoi pu bangke alam del tu phan langkar bok atung si ka chong thoi ma la pakla langkar bok atung se chong thoi
lapen ke party ahin pulte CPI na loan phalo Marxism ke like science Marxism ke like living Marxism pose communist party to living Marxism khali pen pe na tumsi lahai chini ne pe na tumsi lahai lam ke kaninge la so putha kasi 30 years kali 36 year ne to opposition ke do lapen non ta del tum HSDC bang party thelang HSDC hel tum dolang lapen ya general secretary amata nona bang ke BJP join jela lai channing lai bangso press conference nilituma hin ben ke phaponang ko akaron bangke atumi nilitum BJP join dia prang si CPIML HPC hin ben SPC secretary akahai Ruby Umar Pangcho bangke press conference papen nilitum han expel kusi halada bangke arang tu ninggel seta CPIML a principle la ben ideology yang sila ramlo prote aprang sia bangke kopia the koson hala so phana bangke so kos notice nang pinang la nelidong phanang ching wai nang lang je kopia karon lo nang letum party ban kopilo ninge oi lahai overall discussion debate discussion doji seta debate discussion node aprang si join je aprang si join latong ke join lo kuna predict pen kuna source pen hala so sentiment na join is nili bangke join ang kalo nili especially son bangke nili BJP join je aprang nili phan expel blote nili la so abang alternative ku pisi dola join ang gokpo la nili join la pen BJP ke join atheke sentiment bu chota kali downtown 36 years lo karbyang lo hempre ka movement ka chesong la pen ladake litum kai ke da जिंदाबाद मुर्दाबाद स्लोगन के हांग लापेन पटाई जेल के जांग नोनांदा ने केस दोलांग हेम्प्रे का जोनी नोनांदा लासो चे फाइट बम ला सेटा बिनी थेगलोंग लो मूवमेंट के इसी सेंटिमेंट पेन लॉक के मने हेम्प्रे के चीफ दामने आथे पीपल ला चीफ दामने बंके बिनी कम्युनिस्ट पार्टी तुम बनाबला एमपी दो ऑल इंडिया लो MP awe pulote laso party banke ningkan harus sampai hempre hang isda chunu tele netum khai sentiment ke do joine si ningkan create ho ningkan create drop so selo nilita lapen be sango tum ke ansu se si so prang me se dolo hempre ka movement lo khai ga aphan ka ching hon khai sentiment joine si niltum ang chiduk lo seta nilitum objective situations long theklonga banke laso benar bangke tong ke hempre chunone lapen laso party ben si chunbek nahi bola weke hempre ke na ho ka party pele chun sita choklo prote chunji prote parliamentary extra parliamentary bola aprang benali tum laso lam ninje do aprang 1986 movement hot panda parliamentary lapen extra parliamentary paching bar ben pachet ton ben si hempre ke hangnangji extra parliamentary force job pen ke hempre long ne parliamentary atum ta support nahi elected atum ne support nahi prote elected atum ke non karbyanglang termas council kumar lo chari karbyanglang termas council e BJP si chari lo pulote extra parliamentary force atum lata divided asan chom do krai pen laso asan chom do krai pen se hempre pachun la monjima chun elola khai ban ching hon gari lo la ke khai ban chenne ka son se mang lasin ile tum ke HSDC ai hin pen ke matha ke la je laso hempre pachun ji bolre pini aki hai Dr. Tuliram Ronghang sa alangli masi ningje daglo hempre aparman ke nilike la ke commitment lo la pe la ke compromise abe hempre ke nilike angji che songji apen ang thek ta paklang lo batai Delhi is the team batai lo pada dharna padodang dam lo hemprek bahang dam lo lapen a bhere ko pisir nangla lapen an paras mone kapre ka project ason rinang lang ma parliamentary long ke do tum power long do tum se hemprek hang bom lo lote hala dag long support do na bangke ko pilo ka endo nelong ko pilo ka endo lake ke mesan an thegla lapen alang li initiative pensi hempre ke chunun po businil gambang kroy lasi nilitum ta extra parliamentary force lo hempre ke hang along jakong ki pidun thuge ka hingno gali lapen
Bini BJP party da upilo kahengno nationalism malam ke laso party siput ethangno bini Vande Mataram ta ho Bharat Mata ki jai ta ho tomato nang tha nationalism question malam tha BJP dum sang thang ideology pilo kahengno death punching ho nahi longri punching ho nahi Bharat death punching ho nahi pilo kahengno gani setelah so arlo long itu kapre khai dong pan lang silet nang le inghon pon nahi bojoy ne si Kashmir along da 370 article alada Kashmir pandit amar ka Chennai ka laso pa Chennai long le si 370 article of pride bilo separate union territory create bilo laso belief pen sinil dom bangke BJP along ke mars athe Karbi Anglong Thomas Council atumda hemprek hangji bulote isi central move along pacha ton do nei hala so central move along pacha ton along si nelitum da kidun lasi article 244 time implement po sin nelitum ning tel laso joine silitum da pi methang ideology principle jod ding verban ke khaya ki sung ke pecho ko dei nelitum wrong campaign ki damdam hut etha ke sardung ke thanon dun hala so ke sardung ki pu ba pilo 1986 movement ho nili da donlo difu chalo hote nili da donlo ta manpun na dala so akitun de thenong le people sik binis primal party man support bada ratum hempre ka farman khaya fanon karja pulte people sik support bada ratum a question theta nili tu mitha mata question theta lo sab thake support bada ra karon upi kini BJP party heng no pick pu ajak tum campaign upi lo kahing nolta hadak maximum rat hadak sido kap people 90% rat hadak sido kap people akim me ek theklong development akam ke claim power ke wan lai ke theklong ben sirat nge dun lo mati ong dung rat support dakim me ek chok bo ka chikrong a party dom lo mang ke small force no jiman bom akhiong nang jumong PDSDC bonon EPSLC bonon CPIML bonon Congress bonon akhiong nang jumong dei nasi rat dum ke lahelo rat people verdicts bo ke lahelo rat verdict ke lahelo lasi laso rat verdict yong sinil tum la chini undei bolta leadership ka chekrong ga level welcome begin to lasi halaso pachet ton do nai rat dum ke matha long bes ton nai mithang ideology chi opting dan choke nahok tali ye le lage asinil dum ba ke BJP fan support ta matte ke lahelo ठीक है सर